Makupog yun na sa unan, ha? I see a blue. Kupog na, oy. I see a blue one. Look. You see a blue? Nakabunda. Tigom ni Inday, namo duha. Kwartahan na ni si Inday ron. Kaya kan tigom. Be, joy ko man lang. Pila day? Pila yung tigom day? Pilang tigom? Oh. Nanta allowance ani? Huh? Nanta allowance ani? Pagay ko na piya. Pero ni be 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ha? 100. Hala. Daghan na tigom si Inday. 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50. Wala, daghan yung kinasing ko na. 20, 40, 60, 80, 100. Dalian, tigom ko dapat, oy. 100. Tigom 10, be. 50. Sila ni 50? Bago pa, Uma. 10, 20, 30, 40, 50. Ay! 20, 40, 60, 80, 100. Naitigom si Winresh. Ilan tigom ni Winresh? Ang tigom ni Winresh mga guys kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga guys, ang among tigom ni Windish mga guys kay 1,853. Isang buwan lang yan, inipo namin. Ah, 2 buwan pala, 2 buwan inipo namin.